14-cü sual. İslam sözünün dininin hammasini öz ichiga oladiganligining dalili nima? Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselam ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehqonlarga İmam Hafiz el-Hakami rahimahullah'ның İslam aqidasi haqida savol-javob kitobidan İslam dini bobidan 14-cü savol. İslam sözünün dinning hammasini öz ichiga oladiganligining dalili nima degan savolining javobini o'qiymiz inshaalloh. İslam sözünün dinning hammasini öz ichiga oladiganligining dalili nima? Javob. Bu haqda Allah subhanahu ve taala Sura Ali İmran 19. ayetida mundaq deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnned-dîne indallâhil İslam. Tercümesi: Hakikaten Allah'ın nazarında makbul din İslam dinidir. İmam Müslim rahimahullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini rivoyat qildi. İslam pat yaqinda xuddi dastlab boshlangan chog'dagidek g'arib holatda qaytadi. Buni İmam Tirmizi, İmam Müslim, İbn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Yana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: İslamning eng afzali Allah subhanahu ve taolaga iymon keltirish. Buni İmam Ahmad ve Tabarani rivoyat qilgan. Bundan boshqa nurg'unlagan dalil buni ko'z tutmamoqda. Elhamdülillah, yuqorida İmam Hafiz el-Hakami rahimahullah'ның İslam aqidasi haqida savol-javoblar kitobidan İslam dini bobidan 14-cü savol. İslam sözünün dinning hammasini öz ichiga oladiganligining dalili nima degan savolning javobini oldinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.